بیبی همین کسی از شخصیتی خوب بودن، در انتظار فرزند بندگی کردن. یعنی گذاشتن دوستی عزیز در انتظار فرزند همه چیزی بعد گویم از همه چیزی انتظاری فرزند، مادر انتظاری فرزند، پسر انتظاری پدر، همسر انتظاری شوهر. این خیلی عذاب است. راستی ما و شما هم خیلی میگوییم. جمعه سلطانبوی 50 ساله زاده ناحیه عینی ولایت سوغد، هموطنان عزیز، زیاده از 5 سال می شود به نام و نشان ناپدید گشته این شخصیت در شهرهای روسیه. هموطنان عزیز کسی دیده باشد به نامبرای فرزندشان صبحان زنگ زنید. دوستان عزیز نگفته نماند فرزند در انتظار پدرش، اینچنین همسرشان در انتظار شوهرشان، مادر در انتظار فرزند بندگی کردند. السلام علیکم هموطنان عزیز، پدران و مادران، برادران و خواهران گرامی قدر، با شما هستم بنده حسین نوردینov و از کانال ما و شما، کانال فکر شما. امیدوارم که همه کس خوب باشید هموطنان عزیز. امروز یک مراجعت برادری عزیزمون صبحان گفتگی شخصیت هستم. راستی پدرشون رو خیلی سالها شد انتظار هستم، زیاده از 5 سال خطا نکنم. بیبی همین کسی از شخصیتی خوب بودن، در انتظار فرزند بندگی کردن. یعنی گذاشتن دوستی عزیز در انتظار فرزند همه چیزی بعد گویم از همه چیزی انتظاری فرزند، مادر انتظاری فرزند، پسر انتظاری پدر، همسر انتظاری شوهر. این خیلی عذاب است. راستی ما و شما هم خیلی میگوییم، یک فکر میکنیم زیغ میشویم. روسیش کردی پریستاوید کنید که مثلا یک خودتون رو در جای همونا گذارید و هر روز زنگ پدر رو انتظار است، هر روز راهی پدر رو انتظار است. پدر نیست. زیاده از 5-6 سال شد پدر زنگ نمیزند با تلفن های برادر. نمره برادر را میگذارم، صورتاشون در اول دیده اومده دوستی عزیز. و نگفته نماند یک خیش تواری ما یک انسان خیلی خوب هستن، مهربان هستن. بعد 13 سال یا 14 سال پیدا شدن. باور کنید یک خرسندی تا حاضر ما خرسند هستیم که همون شخصیت پیدا شدن از خیلی انسان خوب هستن. و همه مثال یک ناحیه ما همه خرسند شدن پیدا شدن همون کس. مادرشون مقصد چند خرسندی کردن، خیش توارو همه خرسند الحمدلله. و من امیدوارم هستم انشالله از الله طلب میکنم که همین شخصیت انشالله در قید حیات هستن و زنده هستن. انشالله دعای نیک میکنیم که همین شخصیت پیدا شده باشن یا یگان کس دیده باشد در یگان جا. همین سالهای نزدیک مثلا 1 سال پیش یا 3 ماه پیش 4 ماه پیش در نمره همین برادر صبحان زنگ زنید. انشالله این برادر شما مقصد خرسند میکنه. مخی در امان الله باشید دوستی عزیز. سخن زیاد نمیکنیم. امیدوارم هستم که همین نمره شما پدیل سرم. سلام علیکم. سلام علیکم. من بلیت از یکترینبург клуб грифта будам 6 март Акей Хусейн. Ҳамин компания ми одам кардем. Обратно билет сторону билети ман буд клуб. Омадам рейс задишка шуд. Аз клуб занг задем. Ҳамин шахс моро дастгирӣ карда билети моро ба душанбе оформид кард. Баъд мо аз душанбе имрӯз рӯзи 16 парвоз ба Екатеринбург дорем. Метавонед ки аз ҳамин шахс обращаться карда билетҳои ҳамин одама дастрас кунед, дастгирии хуб мекунад. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нурдинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо. дӯстои азиз, мо баъзе бародаро ба чӣ кардагӣ будем, билет фурӯхтагӣ будем дар шаҳри Кулоб, дар шаҳри Хуҷанд. рейс атминид шуд. мо мана гашта як рӯз ба гирифта ҳамин проблемаҳо решат кардем. мақсад авиакассе телефон кардем, рейса дигар рӯз ба мондем.
мана ин бародаро бо хаха иншоалло ман пурсидамаш гап задамашона ки навор кунанд бо навора дар канал мегузорем мо билет фурӯхтем мо отвечат мекунем баъзе авиакасо мақсад ҳамин кор намекунанд бародаро ҳафтаи кати хоб мекунанд аз ҷое ки мисол ҳамун телефон кунанд аз ҷои билет ҷо гирифтанд бояд ҳамун билетфурӯш отвечат кунад дигар рӯз ба гирад монад ва мардум баъд хоб мераванд 4-5 рӯз ва уралски авиалинии мақсад сомон айр ҳама ҳамин ва мисол чӣ мекунанд дигар рӯзҳо ба рейс доранд бо мисол мешавад ки соати 8 саҳар нафарид бо 5 бегоҳ ба рейс ҳаст ҳамун билета ба нигоҳ карда мешинанд ба талпа шуда ҳамун аэропорт ба проблема мекунанд аз ҷое ки мисол телефон карда ҳамун ки ба билет харидан ҳавая гап зананд ки ҳамун авиакасае ки билети мои дигар рӯз бамон мақсад ё соати 5 бегоҳ дамон ман ҳамин чандта бародаро ҳамин ҳодиса ба рух додан мақсад билетошо чи отказ шуд рейсо отменӣ шуд задержка шуд мо ҳамин проблемоя ҳал кардем дӯстои азиз билет ҳаст ва рейсое ки касое ки хавотир шуданд ки рейсо намешавад рейсо мешавад бародари азиз бо ватсап дар тамос буред мо касое ки мо билет чӣ кардагӣ будем 5-6 кас ҳастам мо гап зада истодаем рейс мешавад мана ҳамин рӯз дина дар кулоб буд рейс соатҳои хато накунам 5 саҳар отменӣ шуд мо ҳамун пула ҳамун билета чӣ кардем гирифтем гашта пагоҳ душанбе ба мондем мана бародаро через душанбе парида истодам москав инчунин мақсад кулоб москав задержка шуд гирифтем соати 5 бегоҳта мақсад ҳамун билета оформид кардем ҳамун пулашон кати бо ҷобаҷо кардем ҳамина мақсад баъзе бародаро намедонанд фаҳмед бародари азиз ҳамун касое ки билет гирифтед ҳамоно бояд отвечат кунанд пулатонам ба мақсад пулатонам ба мисол ва рейсе ки мисол мехоҳед ки имрӯз нашуд пагоҳ бо гиран ҷобаҷо кардам вақти рамони ало бошед дӯстои азиз номерҳои дар зери навор мемонам дар тамос бошед. Ассалому алайкум.